mzazi yako ako situation kama hiyo, usoi mwa bado ni muache. Mahali utaweza kumsupport, msupport. Uko nini baraka kutoka kwa wazazi. Huyo ni jamaa fulani anaitwa Karuma, na huyu jamaa amekuwa ni jamaa mzuri sana, ni kijana ambaye yuko na mfano wa kuigwa na vijana wengine. Anaitwa Kaluma ama Vincent Kaluma. Kwa hivyo vijana, hii ni kutuambia tuwe tunasaidia wazazi wetu, tuwe tunasaidia family members, tuwe tunasaidia watu wa kila aina ama watu wetu, ili ndio tuwe watu wa mfano mzuri, na tuwe tunaonyesha mfano mzuri kama yeye wa kuigwa. Unaweza saidia mtu fulani, usigoje akurudishie wema, lakini wewe msaidie tu. Nikiripotia Mafego TV, naitwa Robert ama Muthe Roba.